Pozdrav! Ja sam Ines Prološčić, a vi slušate podcast Nezaustavljiva. Tu sam kako bih s vama podijelila korisne alate i primjere pomoću kojih ćete stilizirati svoj steći samopouzdanje i vještine kako bi bile zaista nezaustavljive, te svoje ambicije i snove pretvorile u stvarnost. Jer samo moćne i nezaustavljive žene mogu mijenjati svijet. Dragi moji, pozdrav svima. Evo nama opet našeg omiljenog četvrtka. Za današnji četvrtak, za današnju epizodu sam smislila jednu jako dobru temu, jako važnu temu. Danas ću pričati o osobnom integritetu, o tome kako biti osoba s integritetom ili osoba u integritetu. Ovo je toliko važna tema za toliko aspekata našeg života, od tog našeg nekakvog osobnog osjećaja, doživljaja sebe pa sve do našeg zdravlja i do činjenice hoćemo li se možda i teško razboljeti nekad u životu, jer stvarno smatram da je to jako povezano s ovim i probat ću vam ovako kroz ovu epizodu na nekakav najjednostavniji i pojednostavljeni i onako dosta skraćeni način objasniti i ući u samu srž ovoga. Probat vam objasniti na koji način taj mehanizam funkcionira, kako ja to vidim. Uglavnom, ovo je jako bitna tema i mislim da će vam biti korisno i za vas osobno, a i za vaše možda bliske ljude s kojima se susrećete. Sad za početak samo malo da razjasnim što to znači biti u svom integritetu ili biti osoba s integritetom, imati integritet. Znači za mene to znači biti cjelovita osoba. Znači biti svoja osoba, usklađena sa sobom, sa svojom savješću i sviješću, sa svojim unutarnjim kompasom, sa onim svojim unutarnjim autoritetom. To znači biti osoba koja je odana svojim vrijednostima, koja ne odstupa od svojih vrijednosti, koja u svakom trenutku živi svoje vrijednosti. To je onaj osjećaj kad su tvoje ponašanje, znači ono što radiš i ono što govoriš potpuno usklađeni, kad tu nema nikakve razlike između toga. Znači to se jako vidi na ljudima. Vi to možete vidjeti da neko nije u integritetu kad vam se onako čini, znači kad imate osjećaj da osoba priča jedno, ali da to zaista ne živi, da nije stvarno utjelovila to što priča. To znači da osoba nije u integritetu. Kad je netko u svom integritetu onako do kraja, za tu osobu ljudi kažu baš je autentična, znači baš je zanimljiva i posebna osoba. Jer kad ste u svom integritetu, znači to se jako osjeti i djeluje, ja bih rekla, i magnetično. Uglavnom, znači, ajmo mi sad vidjeti na koji način mi zapravo bivamo u svom integritetu, kako budemo u integritetu. Znači, svaki čovjek, svaka osoba je posebna osoba za sebe i ima svoje neke posebne osobne vrijednosti. Znači, naše vrijednosti, osobne vrijednosti se razlikuju. Ono što je meni jako vrijedno ne mora biti jako vrijedno i vama, a možemo imati i vrlo slične ili gotovo pa jednake vrijednosti. Znači, osobne vrijednosti su, znači, jednostavnim rječnikom rečeno ono što je nama vrijedno, ono što recimo želimo pod svaku cijenu zadržati, što ne želimo nikad izgubiti, ne želimo ostati bez toga, težimo tome, možemo čak i podnositi različite žrtve ako je potrebno samo da to očuvamo, da to zaštitimo ili recimo da dođemo do toga. Znači to je ono što je nama zapravo najvrijednije u životu i bilo bi nam teško živjeti kad bismo to izgubili. Možete i na taj način razmišljati o tome. Recimo moje osobne vrijednosti, neke od mojih osobnih vrijednosti, u top vrijednostima su sloboda i recimo moja obitelj. I integritet je isto tako jedna od mojih jako visoko rangiranih vrijednosti i jako mi je važno da sam u vlastitom integritetu, da imam taj osjećaj da sam u integritetu. I stvarno ako osjetim da nisam, to me onako jako muči. Muči me i na svjesnoj i na podsvjesnoj razini i onda moj unutarnji kompas totalno poludi ako ja nisam u svom integritetu i stvarno na sve načine traži od mene da se korigiram, da se vratim na svoj pravi put, na onaj put za koji ja osjećam
da je put moje svrhe i da se uskladim opet sama sa sobom. I sad jako je važno za napomenuti da se naše vrijednosti s vremenom mijenjaju i to je sasvim normalno, to je sasvim normalna pojava, tako su se i moje vrijednosti isto s vremenom mijenjale i normalno je da nam nešto što nam je onako jako vrijedno dok smo mladi, kad smo stariji više nije toliko vrijedno, nego nam postanu vrijedne neke druge stvari, to je sasvim ok, sasvim normalno i zapravo to je jedan dio naše ljudske evolucije i potrebno je s vremenom, znači kad osjetimo da je neka vrijednost da nam nešto više nije vrijedno, znači zapravo dobro je imati taj kapacitet za otpustiti i prihvatiti da je sad u ovom trenutku za nas ipak vrijednije nešto drugo. Znači to je dio našeg normalnog razvoja, naše normalne evolucije. Na primjer, ja dok nisam imala djecu, za mene obitelj nije bila u top 3 vrijednosti. Znači nisam na taj način razmišljala o tome. Neke druge stvari su mi bile u top 3. Na primjer, bilo mi je jako važno napredovanje, nekakvo učenje, istraživanje i zapravo kako bi ja bila onda opet, kako bi imala osjećaj te integriranosti, znači kako bi imala taj osjećaj da sam u svom integritetu. Ja sam zapravo tad jako željela putovati. Imala sam baš tu potrebu za putovanjima, za iskušavanjem, za istraživanjem i tad sam ja sebi život organizirala zapravo oko te svoje vrijednosti i moj život je onda počeo izgledati tako da doslovno 3 tjedna u mjesecu skoro budem na nekakvom putu i nakon nekog vremena, nakon dosta godina, zapravo kad je meni obitelj postala moja top vrijednost, onda više taj životni stil meni nije odgovarao. Znači taj životni stil više nije bio u skladu sa mojim vrijednostima i ja sam osjećala da sam u jednom trenutku ispala iz integriteta. Znači nisam osjećala više da sam u svom integritetu. Osjećala sam se da nešto tu ne štima. Jer tad je obitelj postala moja prva vrijednost, a s njima nisam provodila toliko vremena koliko sam htjela. Bila sam često na putu i stvarno sam se osjećala jedno vrijeme da sam ispala iz tog integriteta i onda sam razmišljala ok, na koji način da se ja sad vratim natrag u svoj integritet. I što sam onda napravila? Znači doslovno sam si osmislila nove poslove koji od mene zapravo ne zahtijevaju ta česta putovanja i tako dalje i zapravo sam si opet život organizirala oko tih svojih sada najvažnijih vrijednosti kako bi se opet vratila u svoj integritet jer je to meni bilo jako, jako važno. I znači kad god mi nismo u skladu sa svojim vrijednostima, kad god nismo usklađeni s tim svojim unutarnjim kompasom, kad ne slušamo taj svoj unutarnji autoritet ili ga iz nekog razloga nemamo kapaciteta ili nemamo privremeno neke uvjete da ga slušamo, mi onda nismo u integritetu i to je jako dobro za primijetiti, osvijestiti i ne pokušavati to zatomiti jer znači tijelo će nam pokazati, ako mi to pokušavamo odignorirati, tijelo će nam pokazati da nismo u svom integritetu. I zapravo kad god je osoba u tom nekakvom stanju da se recimo predstavlja na jedan način, a da živi nešto drugo isto tako i tad se ispada iz integriteta ili recimo kad namjerno zatomljuješ svoje neke stavove, kad imaš stav o nečemu, ali namjerno ga zatomiš ili ga kao promijeniš kako bi se svidjela drugima. Ili recimo namjerno se želiš prikazati na neki poželjan način, tad isto nisi u svom integritetu ili govoriš si neke stvari koje osjećaš da nisu istinite i tad nisi u integritetu. Recimo ljudi to znaju raditi sa onim afirmacijama, da si govore neke afirmacije koje uopće ne osjećaju da su istina za njih i onda s tim takozvanim nekakvim self-help metodama ne bude help, nego bude baš nešto naprotiv, znači još se više nekako unazade. Ja za ovo imam posebne metode na koji način to integrirati u svoj život i to vas učim u svojim treninzima.
Uglavnom, ajde da se vratim sad na temu. Znači, kad opet nisi u integritetu, znači svaki put kad recimo su tvoji nekakvi različiti aspekti tebe u opoziciji, na primjer jedna strana tebe nešto želi, a druga radi ono što od nje očekuje okolina recimo, ili unutarnji kompas te vodi na jednu stranu, a ti namjerno ideš na drugu stranu kako bi recimo nekome ugodila ili kako bi privremeno izbjegla nekakvu nelagodu recimo, jer bi znala da ćeš doživjeti nelagodu ako slijediš svoj unutarnji kompas, da će ti netko nešto možda reći, da će netko nešto možda misliti i tako dalje i dovesti te u neku nelagodnu situaciju. Uglavnom, šta se onda dogodi? U nama se dogodi ta nekakva unutarnja podijeljenost, dogodi se taj osjećaj neusklađenosti, javi se osjećaj nemira, osjećaj nekakvog nezadovoljstva i stvarno taj osjećaj neusklađenosti za svakog može biti različit, ali uglavnom je to nekakvo nezadovoljstvo, nemir, osjećaj da nisi na pravom mjestu, da moraš nešto promijeniti, možda u tom trenutku ti nije jasno još što, ali znači znaš da se osjećaš neusklađeno i da si ispala nekako iz tog svog integriteta. Mi ponekad kad smo ispali iz integriteta osjećamo recimo da nismo autentični, da nismo svoji. Naš unutarnji autoritet, naš navigacijski sustav nas zapravo uvijek nepogrešivo navodi. On nas uvijek vodi u pravom smjeru, samo što ga mi prestanemo iz nekog razloga slušati. Namjerno ga ne slušamo i ispadamo iz integriteta. Sad, kako bi mi uvijek zapravo sebe mogli dovesti u to stanje nekakve usklađenosti sa svojim unutarnjim kompasom, mi moramo naučiti slušati taj svoj kompas, moramo naučiti čuti ga. To je ono što ja radim u treningu Usklađena s vama, znači tamo vam zapravo tamo vas podučavam i vodim vas kroz jedan proces gdje vi zapravo se povežete sa tim svojim unutarnjim kompasom i shvatite na koji način ga slušati i na koji način ga čuti u svakom trenutku kako biste uvijek bili na tom svom putu integriteta. Uglavnom, to je onako brutalno dobar proces, svima preporučam, fenomenalna stvar za zdravlje. Znači, ako niste još u programu, upadajte jer je super, ostavit ću vam link u opisu, tako da stvarno mislim da je genijalna stvar. Uglavnom, znači kad mi uporno ne slušamo tu svoju navigaciju, kad uporno se pravimo da ne čujemo svoj navigacijski sustav, mi se kao i uvijek kad ne slušamo navigaciju, mi se izgubimo. Samo što se ovaj put zapravo izgubimo u svom vlastitom životu. I šta se onda dogodi? To kao i kad se izgubite, prvo pokušavate se orijentirati gdje ste i ako vam ne ide, onda odjednom osjetite ogroman stres, naravno, javi se strah, nelagoda, svakakvi nelagodni osjećaji se dogode, znači organizam odjednom zapada u veliki stres. I ako to jako dugo traje, znači mi se na neki način prividno priviknemo na taj stres, ali tijelo sve pamti i doslovno se s vremenom javljaju najrazličitije bolesti. Znači različite bolesti se mogu javiti i kad god mi nismo zapravo u integritetu, naše tijelo se osjeća kao da smo ga izdali. Znači mi se osjećamo nekako u svojoj podsvijesti kao da smo izdali sebe. I nama tijelo to pokušava priopćiti. Znači tijelo nam to uvijek nam govori kad nismo u integritetu, govori nam putem nekakve nelagode u tijelu, putem nekakvih ljudi dobiju različite kronične bolove s vremenom ili zaista mogu onako teško oboljeti. A ako su baš jako ispali iz integriteta, ako su ti nekakvi naši dijelovi nas, znači u totalnoj opoziciji, mi se tad stvarno možemo ozbiljno razboljeti. I sad pitanje, naravno, ako se netko od vas osjeća sad skroz neusklađeno i da se osjeća da nije u svom integritetu, kako se zapravo vratiti u integritet? Sad ću podijeliti s vama nekoliko stvari koje su jako tu bitne za vraćanje u taj vlastiti integritet. Znači prvo, razmislite malo o sebi, razmislite malo o svom životu, uzmite si za to malo vremena
razmislite malo o onome što zapravo mislite da morate. Znači baš se bacite na one stvari koje kao morate i razmislite malo o tome što vi to morate, što ste naučili da morate, je li to stvarno dolazi iz vas ili morate zato što se to tako radi u vašoj obitelji, zato što se to tako radi u vašem društvu, u vašoj okolini i tako dalje. Znači preispitajte sve to, sve ono što kao morate. Pogotovo znači ako imate stvari koje kao morate, a imate osjećaj da ne biste trebali. Znači to su mali tragovi koji vas mogu onda odvesti natrag u integritet. Kad vidite šta su te zapravo stvari, da li se to stvarno mora. Znači sve u životu trebamo preispitivati. Preispitivanje je uvijek ključ za povratak u integritet. To je onaj prvi korak, ona prva stvar koju moramo napraviti. Sve preispitati, sve pretresti. Sve što mislimo da moramo, sve u što vjerujemo, a nekako nas sputava, osjećamo da nam stvara nelagodu. Znači sve to preispitajte, pretresite i vidite da li zaista se to mora ili se pola toga može onako lagano pobacati. Uglavnom, druga stvar koja je isto tako jako važna, malo provjerite stvari neke kojima se bavite, a koje vam možda škode. Znači to isto preispitajte. Vidite šta možete tu napraviti. Mi nekad mislimo da ne možemo ništa napraviti, a nekad stvarno možemo napraviti puno, ali samo trebamo napraviti onaj mali korak unazad i probati krenuti sa preispitivanjem toga i vidjeti znači koje su nam opcije na raspolaganju, šta možemo promijeniti. Nekad je isto tako dobro pitati i druge ljude, ali onako malo pitati ih za njihovu perspektivu i posebno je korisno kod ovih stvari kad se ne osjećate u svom integritetu otići malo i pitati ljude koji imaju potpuno onako drugčiji pogled na život od vas, da malo čujete drugčija mišljenja, drugčije stvari, a bez da reagirate, nego da samo saslušate onako fascinirani, kao da vas jako zanima, to jest zaista sa zanimanjem, da malo čujete na koji način drugi ljudi žive. Nekad baš tamo gdje mi imamo veliko otpor, tamo se nalazi neko zlato koje zapravo čeka da ga otkrijemo. Tako da ti ljudi recimo koji imaju skroz suprotna mišljenja od naših nekad nam mogu baš reći nešto što nam je potrebno, pogotovo u ovim situacijama kad smo znači skroz ispali iz svog integriteta. Tako da to je isto jako dobra metoda. Onda sljedeća stvar, jako je važno tu kad razgovaramo o svom integritetu imati na umu da smo mi sastavljeni od naših različitih dijelova. Znači, naša osobnost se zapravo sastoji od hrpe različitih identiteta koji su svi dio naše osobnosti. I to je sasvim normalna stvar. To je skroz uobičajeno. To je jedno normalno ljudsko stanje u kojem smo mi smo svi na taj način nekako fragmentirani. Mi se s godinama, sa životom, sa iskustvom zapravo fragmentiramo i sa svim mogućim što imamo više iskustva, to smo nekako fragmentiraniji, ja bih rekla, i što vam je bogatiji život, znači to ste fragmentiraniji. Znači onda mi se fragmentiramo recimo u mamu, u direktoricu, u prodavačicu, u pekari, ne znam, u podcastericu, u dijete, znači koji god imate identitet, to je jedan fragment vas. Ili recimo, znači osoba, vi kao osoba koja recimo kupuje haljinu, se ponašate potpuno drugčije od vašeg identiteta koji recimo kupuje slaninu i jaja za doručak. Znači to su potpuno različiti identiteti, potpuno različiti fragmenti. Ali što je tu bitno? Tu je bitno da znači svi ti fragmenti na neki način budu u suglasju jedni s drugima. Znači da jedan taj identitet ne poništava druge identitete, nego da su nekako svi onako dobro uklopljeni kao dijelovi iste slagalice ili recimo kao dijelovi iste nekakve palete boja, one lijepe palete koje možete pronaći na ovom Pinterestu, pa je onda jedna ta paleta se sastoji od različitih boja, ali se sve onako lijepo uklapaju. Znači to je to. Bitno je da se svi ti fragmenti nas nekako jako
dobro međusobno uklapaju i da nijedan onako ne strši i ne pokušava precrtati, poništiti ili prebojati one druge. Tako bi trebalo biti. Znači da se onako lijepo jedni s drugima slažu ti naši identiteti, da nisu skroz oprečni. A ako su skroz oprečni, to je znak da nismo u svom integritetu, da u tim nekim fragmentima nas mi nismo autentični zapravo. I tu obratite malo pažnju. Ako imate taj neki dio svog identiteta ili jedan identitet koji nekako odskače, s kojim niste zadovoljni, koji čini da se ne osjećate dobro, tu morate poraditi na tome. To je onako ključ da malo poradite na tome, da vidite malo što se tamo nalazi. Onda sljedeća stvar koja je jako važna za vlastiti integritet je držanje svoje riječi. Znači to je toliko bitno. Tvoja riječ mora biti tvoj zakon. I znači, i to je zapravo ono gdje mi vidimo kad netko nije u suglasju, kad netko nije u svom integritetu, kad jedno govori, a drugo radi. Znači, to je jako važno da smo uvijek, da se držimo toga što smo rekli, ako smo nešto rekli, da to onda i napravimo. I zbog toga je jako važno postavljati osobne granice da možemo lako odbiti, da možemo lako reći ne ako osjećamo da nije u skladu s nama, da bi nas izbacilo iz našeg integriteta. Važno je da možemo unaprijed reći da ne pristajemo na to, da to nećemo i tako dalje. Jer znači tu oni takozvani people pleaseri, znači ljudi koji žele svima ugoditi, koji na sve kao pristaju, oni tu vrlo lako ispadaju iz integriteta, jer često na sve pristanu, a to nisu u stanju jer nemaju vremena i tko zna što, nemaju kapaciteta za odraditi onda to sve na što su pristali i onda naravno ne odrade to na što su se obvezali i onda ispadaju iz integriteta, osjećaju se loše, drugi ih percipiraju kao osobe bez integriteta, a najgora stvar je što i oni osjećaju da su bez svog integriteta, da su ispali, da nisu u skladu sa sobom. Znači jako su važne granice za održavanje tog osobnog integriteta, naravno. Znači zapamtite to da ne pristajete nikada na ono što zapravo ne želite. Znači ako nešto ne želite, onda slobodno recite da nećete. Ako niste sigurni, uzmite si vremena. Znači sasvim je ok reći treba mi malo više vremena za ovo. Ne morate uvijek dati odgovor odmah. Možete reći kad vas netko nešto pita i traži, treba mi malo vremena da razmislim, moram provjeriti svoj kalendar, moram provjeriti svoj raspored i tako dalje. I izgledate tad profesionalnije nego ako pristanete pa onda kad vas uhvati, kad vam splasne emotivni val sutradan kad shvatite na što ste se obvezali, onda se nekako silom pokušavate iz toga izvući, osjećate se loše i tako dalje, a zapravo puno bi bilo lakše da ste odmah rekli da vam treba više vremena ili da ste odmah odbili ako ste osjetili da nije u skladu s vama, da nije u skladu s vašim unutarnjim kompasom. Jel? Bitno je isto tako za svoj integritet ne raditi stvari reaktivno, nego znači ne odreagirati, nego si opet uzeti malo vremena za nekakav onako dobar odgovor koji će doći iz tog mjesta usklađenosti. I to je zapravo poanta, znači da se mi na kraju osjećamo usklađeno sa sobom, da u svakom trenutku osjećamo da smo u svom integritetu i da su svi zapravo dijelovi nas onako usklađeni i da se mi osjećamo svoji i cjeloviti. I za kraj još jedna jako važna stvar, znači svakom se dogodi i osobi od u najvećem stupnju integriteta se može dogoditi da u jednom trenutku ispadne iz integriteta pod velikim stresom, pod velikim naporom, u nekakvim situacijama koje su onako zahtijevaju nadljudske napore. Recimo može se dogoditi da ljudi ispadnu iz svog integriteta, to se događa i sad što je tu važno? Tu je važno da onda ako vam se tako nešto dogodi i ako u toj situaciji kad ste ispali iz integriteta možda povrijedite nekoga, napravite stvari koje ste mislili da nikad u životu nećete napraviti ili ste rekli nešto zbog čega se kajete, ništa, onda priznajte i ispričajte se i zapravo na taj način ćete se najbrže opet vratiti u svoj integritet. Znači priznati svoju grešku, priznati da ste ispali iz integriteta, ljudi to zaista cijene
kad se prizna greška, kad se ne pokušava ignorirati, kad se ne pokušava praviti da se to nije dogodilo, znači priznati da se dogodilo, ispričati se sebi i drugima i pazite sad ovo. Čak i ako se dogodi da budete kažnjeni za nešto, nema veze. Važnije je ostati u svom integritetu nego izbjeći neku vrstu kazne. Jer kad ostanete u integritetu, a znate da ste napravili dobru stvar, ja mislim da nema jače osobe, onda ste u svojoj osobnoj moći, to je to. Onda onako osjetiš da si u svojoj osobnoj moći uvijek. Kad imaš svoj integritet bez obzira na sve, čak i na nekakvu kaznu. I to je ono što se zove čist obraz. I to je toliko moćno. Osoba koja tako ide kroz život, uvijek ide kroz život sa svojom osobnom moći i uvijek ima mogućnost izabrati za sebe ono najbolje. I to je to. Evo, opet sam malo pretjerala s minutama, ali pokušala sam vam nekako sve ovo reći na najkraći mogući način koji će vam koristiti. Evo, nadam se da će vam koristiti. Ako vam koristi, naravno kao i uvijek, javite mi se obavezno. Volim čuti vaše komentare, vaša mišljenja, slobodno komentirajte, javite mi se, pošaljite mi nekakav feedback na ovo i naravno kao i uvijek čujemo se sljedeći četvrtak. Pozdrav!